tresno iki tutu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasempatan. Tepuk tangan mantune Mbah, mantune diparingi tepuk tangan riyen. Dan mantu idaman nggih saged nyanyi. Tak jak guyone gen awet no. Lah nggih. Ya ngono kok. Awet sehat ngaten. Mengedap hatiku ben aku ramlayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Niki spesial buat istri tercinta. Oke. Yeah. Dan Monggo. spesial Cinta tak buat Mbak terpisahkan. Ayunda. Yeah. Mandala musik. Rodok nyaket rene jahe. Aduh, saya nanti Iya. dilirik sama Mbak Ayunda. Duh deno kandolane ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Duh deno kandolane ati tekane nyulayani Dongkang mas jane aku tresno, hilangno aku lunga. Akhirnya kuat nandang rasa beranda-randa. Cintamu sudah tak benar, aku cuma buat mainan. Dongkang mas jane aku tresno, hilangno aku lunga. Tresno iki tutu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing sajaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasempatan. Mengajak hatiku ben aku menamrayu dan tanggung jawabmu itu mesum. Dina aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Semoga Tuhan mengabulkan Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Mandala musik. Dudeno kandolane ati dekane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati amung hilangkan aku lagi. Dudeno kandolane ati dekane nyulayani
disangka wong di akhir zaman. Oke Mas Ahmad, jan multi tenan iki. Selain sebagai tukang kayu, tukang mebel, tukang geraji, tukang nyanyi, mantan musisi. Ngene iki napa Mas jatahe? Nabun napa? Oh sembarang iso. Masya Allah.